Evans Asante complainant Asafo Kumase Sompa 93. accuse Nana Poku Sunyai Fiepri court order in court Pokwabenian wa uswado manamame Krache awiai na botre okwa sori Bible bodua Quran de na agidi upe bodua piao me pa choje man mame bovi manya customer me fa cho mam se waje man mo fa nto ne so mame peja bodua ne koso me pa cho bosum be na agini di ana wo de ndi anya bosum de bosum bia but wo de ani bodua yi uzi bibie wo wiase bia ugidi yo bodin me Evans Asante Evans Asante mikura mi bodua asemo amekan nukure turodo kontompo nka ho bodua boame order in court here Eja Evans yetie o wafa bodua ndie nipa kro no kasem ni hwani ye o no wamfa ho nchew papa yenkwe me pacho agent bi ana man so na ye bema ukura bodua de nyese na ese okasa agent ne me pese mi tu kwan ekohi ne minyanya kantra meko ba ne me wumitrim se me tu kwan kasegua kasemu ada o ya electric me wo ho na Mr. o ya electric horo so na de na say udru attention afa wa wo be horo so ahe kasa se be ma na say o ma show me wo na Mr. Father e ka chem se ne onimu agent bia obetimi amana ya mame ena ade ne number ma me na menene kasa ye enti menene kasa ye no ena o se owo Kuwait you were a coffee company obeji Kuwait o stepfather and or the agent bi number ma wo so connection with Kuwait coffee company ti so obekwa okay nto chirichiri mi mu na o kan ne sanity ye de ane manage intime aba mekoye na ye start process ni nyina nti o ka so obeji 12,000 120 million me patchwai and yes that process ni no say this indicate PS can be no the and me money 8,000 and me the man we process ni no ka say 3 months time visa ne beba and 3 months ni so ya me friend no o CM buy and na man ne enkramufo no mo ye fast no and o so fast way me patcho last year dey into I say fast no entino omo enya yintime ntwa ma omo nwe fast no into omo ye fast ni wie ya me frɛ no ɛna ɔse me ma na be wa mountain ka ho me sa twen wa mountain no me sa frɛ no no ɔse do no anyi oma cancel no no wanya sata mes cancel na dia ma no 8,000 no wanya baby foflo Singapore ɛna no so akaye na me ka se sade ane se no de ebeye yi dia on started nti was started who process no so me first can be me ka ho and I'm sama 4,000 at the ka ho and so she did not just 12,000 what you view me pacha Singapore ho de ne do ka so beji 350 million hey am was eska we nyina wo ho no o van ko tun I for Sompa 1 ton Ghana to aso kwa Singapore yo yankwe eti akaye no na me de 4,000 a man into also she me 3 months ne so ye me frɛ na o se twen ma me week me frɛ wo mo enyambai edidim sana ye be start work up no enti me frɛ no and o se me mo nwie work up na after work up no na da work up no mo bon Singapore me no mo bo wakata enti me ye ombo work up no wie na me frɛ no and o se you know so oma cancel ni nti anyi and am say so oma cancel na dia na for me ska mame manya nko biem nti ye na wakasi ndi blunya ni wi di blunya ni wi ye CG no mu na msa frɛ no and o se me mabo so menso o di scan beba say ya na wakasa na
Because as a kasa no wo famo ma medodo be ma pa ntumi nkasa momu a asa wo we oba bi lie bi say na kasa fama no na me se me de be ma na me tua bi na asa wo ye oba bi lie kasa bra 12,000 is ka keto asa uti a utimi oda a wo sirisiri no yo yankwan enti wakase me mabosome ne nso metwa mabosome ne so enti wana ni me frɛ na ni minya no jese me frɛ no WhatsApp enti me frɛ no WhatsApp o ye no say mtmfu atwa ne sim no mu nyam register and am say agent ya ye business na register o sim and o se ne Ghana card ayera and am say mate enti ye no and am me frɛ me stepfather no e che ni sisi ni no say ano and am me frɛ no say ono kra wa frɛ na wunya no ne obeku fie o mu fie wa kubisa nti wakoye ne na oje wa maame number oje guy ne maame number me pacha no oje wa maame number ne maame ntini maame ne na ne me frɛ no nti me frɛ na maame ne pressure na waka se ne papa ba ku kumase nti no wase papa ne so onfa number ne maame ne me frɛ no ne papa ne so ne oba kumase a ofrɛ me maame kohyia no ho na me frɛ papa ne nti me frɛ papa na na on me kasa yese maame frɛ ni biem menfrɛ hwan bi agent ni bi na frɛ wo no papa no se emfrɛ agent ni bi tonight akwa te said odi aginamu no menfrɛ ni ska no oni bi twa nti na enti no meja ne frɛ na me frɛ papa no nti me frɛ no na last year na me frɛ no se ma bosome nso so ye me frɛ na o mokɔ yanya papa no ahoma ne so na yenkobusa na asem yi awokan eye nana poku papa na wa homa ne so hello ajama hey hello Sompa 93.1 me pacho producer mo hwe na mo frɛ ni biem na line no we hunu de ekosi hello ojina so that's what picking so hello Eja Evans kasana yeguso pen nti wane ne papa ne na me frɛ no nti last month na me frɛ no na o se entwe ma bosome nso no mugu so bosome de ahinso bosome ayi match end ayi bi hello da ma he ya na me pa cho na poku papa ni nana Poku maya 3.1 me pa cho nye nana Poku papa ni me pa cho nana Poku ben ya nana Poku agent oye connection din crofo kwa brochiri okay ne em se jame be wrong line sa o free otihe nana Poku ne te he min to boas na chechire bi mu me bu fui papa me pa cho ni ma brantie bi a ye friend Evans Asante ya Evans enye uba na eye so be connection ama no na anya yi no am to ka se ending na uba no me pa cho ye friend nana Poku nana yaw yo da me da si bebre me pa cho se sika no da ben ada roma o se almost ending or the ma angofo benya problem bam eti many advance no kra kasa 3 days today e ka tell say me ba na say mama contact mine na almost ending eti onya botre ahin fa na o kasa free o me kasa free Sompa Nkomo so Sompa TV so ye de edi crofo asem ma wom to de asem na beda yen no wada roma ye frɛ wi ending on Sabeka da me srɛ wo ending no ya mokrata nto so oh yes metima kwa aka tell yes ade no why ye betumi abokrata ato so oh yes na hina na da me pa cho chena betumi abahama ya kwabokrata da bi metu kwa kakra meba next week ndi meba next week Thursday meba next week Thursday ana meba da pa cho ya se wo sunya fie pre ni o ya meba cho wo ka se free sunya me ye kumase
aha oya kwase dia mate meba na mesra wo ne fabu o mama konwa ameti sui sade midi bu ama wi na next week ba yenye ne sa na sumdwe mra ware ba chomate awrade nkan ho me da se pass waje ye friend be ba chom da se na udi di say be fra me wo hini ni ama kranche so fama mi premier ni me ka sei be ba chomate ba be ba ye be di chinka se nyina wai mate bo modin afa bi bra me midi bi ache mate yo nana ya da se papa o se ya wada next week obeba ni akobo lete in Evans say some half solve wo bo tirinko na so ade na so tirimi o dadi ano no wa ba ma so kasa vi mu me de o cheche bi o cheche o fle na sa na oka bosume so be dia won ka bi me dia fe no waba ha enti wo won oni tro papa me ne kasa no wo ti asem na o kan ye no o se enani 3 days o no kasa me wa any 3 days last week na bra kasa die e dia asem kula ni Evans last week na kasa ye last week na day ana mnene kasa ye no se omoko bang woni sika na omoko yi wo tu su se bla na nkasa o ye connection no wen watu kwan ana anu ofie pre ne papa na o se ya we ne kasa ya menfre no bibie na de ne banate menim se ne bane de because of say your friend ananya nko no de adiu and menim de so bi ka ho ehi na akohia na this kind man scan me de call bank ene ko tuai me pa chwan eti ye se ho adansidie wo ho me pa chwan o se na su tezi obeba no makobolete atoso se end o this kind beba abi je mu mi check Felicia so ne time ne nso Felicia sa asisi ka no a ma me ne share yen no o 3 months end nu and okay eti ye say yan try Thursday no ne akobolete pa chwan